ijambo autisme umuntu uryumvise bwa mbere kuri iyi platform wambwira ko autisme ari iki? Ni development y'umwana igenda ntikorwe nk'uko bisanzwe, nicyo tumavuga ni problème ya neurodéveloppementale mu Gifaransa. Umwana ashaka gukura atazi kwigana, akagira ikibazo cyo kuvuga, akagira ikibazo cy'imibanire. Muri make autisme irangwa n'ibintu bitatu: imibanire y'umwana n'abandi, ikindi imyitwarire y'umwana, ikindi mivugire. Ibyo bintu bitatu nibyo biranga autisme. Umwana avuka ari umutiste, iyo autisme arayivukana. Abantu bafite autisme akunze guhura n'ibihe bibazo? Hariho benshi baba bangamiwe n'ibintu bisakuza, urusaku. Kenshi ibintu bibabangamira nuko batazi ibintu byo kubeshya, ibiki n'abantu nta diplomasi bazi, bavuga ukuntu uko bakibona.